Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Tolo xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu na minijhere ya vona leyintshwa a va ri eka nongonoko wa Next wa Chavi CMC laha va nga paluxa mintsengo leyi va yi koxaka loko va tshuka va rhambiwile etigigini, laha xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu va nga kombisa leswaku ri minijhere leyintshwa ya tsongola a swi koteki leswaku ri va nga tirha minijhere yi nga tsongolinyana katsongo, hi ku loko u languta na xipandzamananga lexi tirhisiwaka ku tirhisiwa xa minijhere leyintshwa loko yi wa etigigini. Mi kuma leswaku ri tin'wani tigigi ti le Limpopo, tin'wanyana ti le ka tindhawu to ka hambanahambana, se sweswo swi dinga leswaku ri va famba hi xo famba, ende Papa Rhulani a swi tiva leswaku ri a va na xo famba, se va kumeka va karhi va tirhisa xo famba xa minijhere. Se swa boha leswaku ri minijhere yi tsongola mali yitsongo leswaku va ta kota ku chela na mafurha na leswaku na vona va kumanyana ku phemaphema nyana. A hi voneni nkandziyiso lowu. Mi cheka ndhawu kumbe mi cheka ku kula ka event kumbe mi cheka karhi ku ri i nkarhi wa busy mi cheka yini? Ya u ti kahle ngopfu Mr. Chavani kwalaho. Machechelo ma mina swi ya hi event ku le event ya njhani. Ku na event yitsongo hi ku Papa Rhulani u dumile misava hinkwayo va ku lava Papa Rhulani mara a hi na mali. Papa Rhulani hi yo khoma Leya so. yo khoma 4,000 ni ku no hi ku ndhawu ya leswo boha ku tala hi ku ta mina va na nsikisi ivi laha ka 6 va rila ni ku faka ni 5 Papa Rhulani mina hi leswo se letiya tikulu ti-event letiya ni sungula ka 10,000 letiya tikulu letiya ni sungula ka 10 no va ni nga tivi manager loko a tsongola okay mali va kha yi nghena ka mani loko kha mi charge hi ku loko kha ni charge mali mina loko kha ni charge mali ka mani timali leti mali leyi yi nghena ka manager. Okay. Se manager wa ni byela ku Papa Rhulani ku na 10 nga nghena ku na event ni charge mali muni ni ku wa Steve u boha sweswi ni nga ku byela swona ku 10 ivi yena ku okay Papa Rhulani obvious mi ta kuma ku na ti-event tin'wani ti nga na mali ngopfu mina ni charge mali yitsongo ya 10 phela 10 yitsongo va swi tiva. I like that. Obviously wa tsongola Okay, mata ta mi kombisa ku yini ya ni kombiseni. ma yi vona ku na event liya ya makhazi leyi humaka ya SABC 2 event leyi yi na mali liya la manager yi tile Yitsongo lina. laya Ngomkume yi mali. fiki layo ku Papa Hi nga hlayile hi nga twa hi manager ngomkume okay mali. hi nga hlayile mali hi nga tsongola manager yi byele mina ku ka SABC 2 va hi rhambile a ku rhamba ku tikambi to tala laya Hey, nantsele na luya. hi mina na Beni Mayenga tikambi ta ka Gaza letin'wana ta magaza manager yi ku 15,000 mara ni pfumela mara no loko kha ni jikajika vanhu vo ta va byela va ku hayi event la yi na mali mano ivi na mina ni tshama hansi ni swi hleketa kahle hi ku ye a nga na probleme na mina u tsongolile laya ramarama manager wa ka Kovana u tsongolile Mara mi na xiphiqo ne.